yakni dengan nina seno istri perempuan itu, seorang istri itu, nggih, seorang istri itu tidak boleh den kanggo nolak ibu, den kanggo lebih-lebih musim hujan. Nggih, lebih-lebih musim hujan. Nggih, ia tan butuh selimut bernyawa. Nggih, selimut sak tau ngentut. Nggih, nah, tentu Ibu. Tahu ngentut pelingin? Dah. 2 kali umur dunia berkerem. Saya ni dengan berkelambi lagu Belondan. Wika nam dengan berkelambi lagu Belondan. Berkelambi lagu Belondan, bertutup jaruan lagu penggitan. Runa papan. Nggih. Ya Allah, ya hatulen-tulen marak tekel kelebihan isi no peletet julu peletet muri. Nggih. Sami jamaah yang 2 kali umur dunia apik-apik. Selamat mon masih dengan ini nih, oh lagu nikmat. Den tahu tanah sehat, den tahu terperenges yang semamen. Ikut yang ini tanggung jawab beli dosa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata ndek lemes lope. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sami hadirin wal hadirat, sami jamaah baik laki bini yang dewek yang muliakan dan hormati. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tiang pelunggung sami masih tican sehat wal afiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu nikmat, satu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Li tiang pelunggung sami sak patut kira yat ngiring syukuri itu. Nabi nikah atas segala limpahan karunia nikmat Allah niki, bau sit kadu, bau sit kawih, nggih, jari tambahan bekal akhirat yang pelungguh. Alhamdulillah. Salawat teriring salam kehalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan dan doa tiang pelunggung sami mudah-mudahan tican syafaah lemak li jeluk kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, le kesempatan sak mangkin niki dewek yang ngaturan kaitan dait sopuk dengan atau sopuk dengan nina sak nunasan ojok deside Nabi. Nggih, mun ketuan atau nunasan bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait niki dait pelunggung sami sak bini. Ibu-ibu? Ya. Ya nina pelingin?
Ibu-ibu nina. Darah ibu-ibu mama ke? Ngelihat tanpa jorak hujan-hujan ni kita ngandut lalu tahu. Nabi sin dengan nina niki ojo baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma haqquz zauji 'alal mar'ah. Nabi jaruan kewajiban dengan nina ojok semama. Ibu pedas pertanyaan tu. Nggih, pedas pertanyaan tu kena nggih ketua 6 ni pelungguh. Nden Nabi tujuan diri mesah nina nu tu melainkan untuk pelungguh sami selapum sani sanina an ini ana-ana. Nggih. Nabi bahasan dengan nina ma haqquz zauji 'alal mar'ah. Nunasan ya Rasulullah. Nabi hak suami atas istri atau Nabi kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban tiang Nabi ya Rasulullah. Marah meniki mencari tiang pelunggum sasang. Kenapiran tunas ya Rasulullah. Nabi kewajiban tiang sak jari senina ojok semama. Ase-ase ama-ama ama-ama. Semama. Nggih. Nah, Nabi si dengan Nabi bahasa Rasulullah nggih alla tamna'a nafsaha walau kanat ala dhahri qatabin. Oh, dijawab langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawaban baginda Rasul yakni dengan nina seno istri. Perempuan itu, seorang istri itu, nggih, seorang istri itu tidak boleh nden kanggo nolak. Ibu, nden kanggo lebih-lebih musim hujan. Nggih, lebih-lebih musim hujan. Nggih, ia tan butuh selimut bernyawa. Nggih, selimut sak tahu ngentut. Nggih, nah, tentu nak tende ibu. Tahu ngentut pelingit? Dah. Nggih kena atur kan? Ndek salah. Bahasa Nabi baru dengan nina seno den kanggo nolak ajakan suaminya, nggih, sekalipun dengan nina hak baru tahun tetenak tahun tebik si semamen di atas kendaraan. No ibu teduk dulu nggih mah menang dulu menang niki dengan kan lain ndek kendaraan pelungguh marah makin apa unta dengan mau tejap solah kan mau aran wayen bahasa Nabi. Seorang istri itu tidak boleh menolak ajakan suaminya sekalipun istri sedang berada di atas kendaraan. No si penting ni ibu. Ni marah mengokeh-ngokeh lawan tu balik. Ni tak boleh ngokeh-ngokeh. Ibu, wah ngokeh. Angkah ngokeh-ngokeh nani jaan ni. No lebih-lebih musim hujan. Niki hukum. Nggih. Kadang kan musim hujan, nggih. Nggih. Nenek pahala beli ibu no. Nggih. Ya Allah pelunggum sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuna mak bahasa kena ke kabut atau kena tulis mandi basah. Nggih, tak boleh itu. Sengan kembi setiap tetesan air nggih kenyekem sak mandi ni ke ia langam tetunasan ampunan si di Allah Taala. No, angka memilih kuat-kuat tetunasan ampunan si ayah netik kuat-kuat mandi. Nggih, yo nyekan cerita. Nggih, nah, itu pertanyaan seorang perempuan. Dia bertanya langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Rasul, ini mewakili selapu dengan ini.
Ya Rasul, napi jaruan hak ke semama juk tiang, menapi kewajiban tiang ya Rasul. Nendek tolak ajakan suamimu sekalipun kau berada di atas kendaraan. Aran wayen, di maknanya kem di atas motor, atas kendaraan. Zaman lika kan unta kendaraannya. Mau iya tahun melet, berbalik. Ibu. Aran perjalanan jauh dengan lautnya kan, nggih. Misal, nggih. Nenten aran misal. Ande nak melet, no sekali iya si kembit, iya sinden kanggo nolak. Nggih, ning kanggo nolak. Nggih, marah nolak, enggak boleh. Nggih. Nah, mau niki doang contoh sekalipun dia di atas kendaraan Bapak Ibu. Salam. Mau napi lagi kada laun pelonggom sami umpama niki doang lamun di atas kendaraan kan temandikan. Mau napi lagi pelonggom misalnya kan meriap kenyakam kambemu. Terus basen ngejet mati mejikom kompor apa gas semenomu langsung masuk. Nggih. Nggih ade nang ngajet niki langsung ini ke aran waya lagu sepale lalu aran kan. Nggih. Nah, lagu niki contoh nggih, contoh sami jamaah pertanyaan mewakili semua pelunggum tiang. Nggih, pertanyaan niki mewakili tiang pelunggum sami sebagai wanita sak langsung berketuan jog harapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi niki hukum nggih. Maka tak boleh nggih, tak boleh sami jamaah nggih, tak boleh nolak itu. Nah, sampai sami jamaah nggih Nabi bahasa Nabi wala tasumu yauman illa biiznihi nggih illa Ramadan. Melanjutkan bahasa Nabi hak baru sampai dengan nina seno bahasa Nabi ndin kanggo puasa. Ibu masih mirup nggih ribut. Nah, sampai Nabi arani ke baginda Rasul menjelaskan kepada wanita baru dengan ini wala tasumu yauman illa biiznihi illa Ramadan sampai Nabi bahasa Nabi ndem kanggo puasa sida bahasa Nabi ndem kanggo puasa illa biizni kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin semama illa Ramadan kecuali puasa Ramadan. Kamu puasa sunat ni kerja harus sama izin nggih kak misal katuan lema aru jelu Senin mun bau jasilat beruk puasa misalkan jad barang-barang puasa bahasa awan ini puasa dulu lemak. Nah, makan tak boleh pelunggum sami puasa nggih ndem kanggo kemben teu khawatiran laun sak mantuk-mantuk ke masjid galing beboyaan. Nah, ibu laun di tahun dengan nggih orang nunjukeun datang datang panon dengan nggih priman nggih. Iya, nih kita khawatiran laun sa ini nasar, laun kadang-kadang ini ya suatu hal handi mustahil kan? Menasanya kan menu? Nggih, niki kadang-kadang ini ndek sekedar ke malam doang. Nggih. Nah, ndek sekedar ke malam doang. Nah, iya ampun sak pelunggum sami nikeun dem tizinan, lamun de ara izin ndak boleh. Nggih, ndak boleh puasa seorang perempuan seno bahasa Nabi lamun diizin semama. Nggih, paham Ibu? Nah, nike ruan pengenuanah. Jadi tiang pelunggum sami bapak-bapak, jadi dengan nina nike berasal le tolang daeng, tulang rusuk. Niki tolang daeng asal Ibu. Nggih. Tolang daeng nike mbembe tolang rusuk nike ieu bengkok. Ieu nah, perlu telurusan. Nggih. Nah, lo perlu telurusan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Lamun perlu tenasehat. Nggih, sami jamaah salaki perlu tenasehat. Karena lamun ta'aluran tetap kena bengkok. Lamun tepe keras polakan.
nggih becat pola nggih ampun sak perlu dengan lemah lembut nggih dengan rayuan nggih dengan nina niki mbemben dia demen terayu ibu demen terayu dia tajum pelinggih nanti nasi lu dayu mana tajum timam aja-ajaan timam gelet-gelet dan pokoknya wah luar biasa nggih nggih ya perlu kemben saya nggak asalan baru nih perlu ta'ajum sehingga pelunggum sami jamaah lagi napi pun nike umpama anda belingat napi-napi yang belinggih menurut salam mama moden sesuai ruan nendek bayi wada timan dek seolah timan dek nyocok kelit yang belinggih sama mama nge ajum menuah nge luar biasa kayak nak seolah hari dia narak kacen pada mau kadu tu di majlis tu nge lagu nun sangat tangan nanti kangkon nge si warna lagu niki jadi memang melen tenasehat yang pelunggum ada napi rasa laki ada sawikan run karakter sabaru sabi ini pun marah menikah jadi nasihat nika perlu dengan rayuan nge perlu terayu-rayu tajum-ajum dan kembe-kembe salaki sekalipun kena tiang pelunggum sama ngalah bejulu tu nak bejulu ending maaf nggih nah bejulu ending maaf sekalipun tiang pelunggum salaki kena nggih nah niki sekalipun tiang pelunggum salaki kena maka ending kembe tiang pelunggum ending maaf bejulu sambil lesak dura-dura bulun angka sambil untuk belai-belai kena kan maaf ngone-ngone mau tendon oleh iwak terus nggih nah ya niki memang marah menikah memang karakternya perempuan seperti itu Bapak Ibu nggih harus tera meleloi antat naperan niki loi antat ngerayu sehingga sami jamaah yang kami muliakan hormati maratur kabaru nggih maratur ke sampean hadis Nabi sabaru nah isi kepenting berarti nih ketaat lamun wajang ke puasa doang tim tebe nendek puasa bahasa Nabi lamun dek dizinan puasa sunnah baru nih lamun dek dizinan kendek nah nika berarti taat nggih nah oleh sebab nika sami jamaah yang kami muliakan dan hormati di antara lemak lejelu kiamat nggih hal sak paling julun keketuan jok dengan nina tak lemak le jelo kiamat paling dulu untuk ketuan lemak le jelo kiamat pertama niki adalah yang ditanyakan kepada istri ini ke adalah sembahyang baru kewajiban terhadap suaminya sembahyang baru kewajiban atau jok selakian semamet KP ganti jamaah niki sejaga dalam tiang pelunggum sami berumah tangga sama rak baru tatur ha baru niki sehingga dengan nina niki molah nggih ya molah kunci surga nggih namun wah dengan nina niki pertama ni ibu idza sallat khamsaha lamun wah dengan nina niki sembayang 5 waktu wa shamat syahraha puasa di bulan Ramadan wa ahsanat farjaha terus tahun pelihara diri tahun jaga diri wa ata'at zaudah terus yang pelinggim sami ibu taat ojok semamet 4 resep kuncin surga ni kira 4 jok tunggu membembe langam kayun tamu 4 niki ibu nggih mbembe langam kayun ta napi pertama pelihara sembayang 5 waktu sampun nak bahas piran pelihara sembayang 5 sak kedua puasa pelihara puasa jaga puasa mulai bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan terus sak ketelu ahsanat farja taum pelihara diri taum jaga diri ia tahu sak pelunggum tiang nggih beremben tak jaga diri tak tertutup aurat pelunggum terjaga dan sekali-kali ya tetampaan ojok dengan lain selenan si semamu niki ia sak ketelu nah niki agak sulitan ruan zaman makin ibu-ibu nggih entan pakaian dengan nina zaman makin niki buah-buahan buah bejulu bedoi pakaian solah apel pir
Angge anggur wa tertutup solah. Nggih, wa bedoi pakaian wa tertutup, ngeri apel, ngeri bedoi pakaian. Nggih, wa tertutup solah, ngeri apel wa bedoi pakaian. Nggih. Niki sami jamaah. Mo lagu mun pakaian manusia terutama saknina. Ia sak terkena nu kurang kain dan separuh batur tanpa pakaian. Sila be sila ruan. Nggih ruan yang pakaian arak saselanen ala jengku ne tahan. Nggih atas jengku papa jengku ne tahan tanpa selana sak liwa-liwa le jalan. Nggih jengkun arak atasan si jengkun. Nggih arak atasan Malik. Nggih ya Allah. Nah ni kekena ha baru ni. Dengan diantara manusia bapak ibu sajangka 2 kali umur dunia berkeram tu jahanam. 2 kali umur dunia ni ki pira sedunia doang pira umur. Ara wa hitung pira umur dunia ni ki. Ni 2 kali umur dunia berkeram. Saya ni ke dengan berkelambi lagu Belondan. Wikan dengan berkelambi lagu Belondan. Berkelambi lagu Belondan bertutup jaruan lagu penggitan. Ruan apa-apaan. Nggih. Ya Allah, ya hatulen-tulen marak tekel kelebihan isi no peletet julu peletet muri. Nggih. Sami jamaah yang 2 kali umur dunia apik-apik. Selamat mun masih dengan ini nih. Oh lagu nikmat. Den tahu tanah sehat, den tahu terperenges sing semamen. Ikut yang ini tanggung jawab belik dosa ngene. Oh lah den man ina aman. Tanggung jawab itu. Nggih. Nah, ieu ruan ha sami jamaah 2 kali umur dunia. Nggih. Yang tan tekerem le dalam neraka bapak ibu. Dengan nina sak berpakaian lagu Belondan. Hati-hati. Nggih. Nah ni ke berpakaian lagu Belondan, berkelambi lagu Belondan, penggitan. Lebih-lebih sama rak baru ni ke. Kadang-kadang solah helek deket delek nikin solah tu buka kan tuan beloa. Sila bahaya. Ara na tonde. Ara. Kadang-kadang belut yang belu abetakan marah meninggi toek elek papa toakan selana lu solah-solah belu datang mata naen selana beloang nih kita bercarat bercacat-cacat ciret-ciret elek empung betis ngi model ngi oh den gaul lu ni lamun ya kena berpakaian sak seksi-seksi baru ni ke sekontek-kontek baru ni ke marah dengan Belondan ruan marun berpakaian lagu Belondan lamun ya iya mun kena gaul paling julun gaul sampi jaran nge wah ambil sampi jaran berkelambi demu wah angkamu yun gaul lu nih pakaian tren nge terut model pakaian nani pakaian modern gaul angka lamun ya gaul wah paling julu paling lain gaul nge paling gaulan jano binatang no paling gaulan nge lamun ya iya yan paran gaul sami jamaah nge nge nah ni ke sami jamaah jadi apik-apik ne perlu saling peringat nge nendek sampai pelunggum tiang bijajarit ni ke bebasan lalu entan berpakaian Semarang dengan nengat, Semarang dengan telek, ia lain, ia elek dosa sampai jamaah. Nggih, maka harus hati-hati. Ia perlu bernasihat sama Allah. Nggih, ia perlu bernasihat sama rak mangkin ni. Nggih, jangan sila ru. Pakaian nggih maratur kabaru. Nah ya ampun sak pelonggom sami kunci surga ni ke pertama lah mau pelihara sembahyang, kedua puasa, ketelun jaga diri. Jaga pakaian, jaga aurat. Nenek sampai tepameran, tepegita. Ini selapu dengan nengat. Kadang-kadang mau liwat lagu yang belinggih salaki kadang-kadang mau sogol tak. Kadang lebih-lebih elek naperan lampu stop. Lampu merah le perempatan. Ende ejat yang gih nusolah ndak tukut. Kadang-kadang wanta selung-selung apa julu tahun, tujulut. Ia tendek yak nondok lalu panggal belum
Yat ngengat. Hamba nono tu. Nge nah iya kan. Dan iki sami jamaah.